Manci sing ingetin. Kadang saya tamu India cinger. Aku cang stres nih. Pos stres sih. Ngadep busung ngeraining sing ngadep. Ken busung danyo apa cito? Lah ada busung nih. Begitu? Tadi tanya Banyon sih. ngadep kuut. Hamu sing ngadep. Bokarwan nyoh orang Cikut. Kuut nih. Ken Tadi nyok. pipidan. Pidan kuut. Begitu? Payu-payu nyoh dari. Wah, cimulo banyon. Iya. Cuma itu cinger. Cang uling 4 bulan. Aduh nak mentempah rangno kerauhang sing tadi. Bung nak kemenerangno. Nek selalu kengelong. Wah, cimulo main itu. A few moments later. Aduh bapak nih, panjang nih hidupnya. Yes. Epo, Loli. Wah, kalian mune gedane. Main. Elat nih. Yang orangnya mai. cai. Lah, sing tadi mau cai-cai wah jerik. Apaan ini tuh? Alpaka gurunya. Jangan nyai bisa tulah hidup nih. Mau banding batas ini jalan. Oh, kene orang bapak. Itu nyiri katanya. Banding. Duduk kayak tahu kan? Cai lu mau cerik-cerikan, cai. Enggak. Udah tahu apa ini? Tuni bapak ngai status di Facebook, status stres. Dan bapak berstres pasti bapak main. Ah, ci muluk itu, ci. Bogen ci stres cang balik ci. Untuk ikan nih mainnya nih. Bapak cek sing nawang. Facebook. Pipis, alasan nih busong sing payu, kod sing payu nage pipis. Angkon ikan nih nage pipis. Anggon beli kota. Hah? Apa? Awak hidup di desa ngaman nasi roro bang nage tuh kangwang di desa. Sing kota apa? Kuota. Apa madan gitu neng? Jaringan internet. Oh, jaringan internet. Gua ngerti. Kan jaringan internet lah karangan ikannya itu. Bapak kan bo nawang. Cang bo 4 bulan sing masuk po. Sangkelot cang jani melajah kuli AP adane garing. Ada cimuluk itu cibang panak cini kamu lebih kering. Sing be kering wah. Man, Daring tuh belajar dari rumah lewat video call. Makanya cang butuh kuota. benar man video call butuh kuota. Emang nyanyi dogen lah karena wang daring baku kerdaring batu. Wih, siag sebang ciwak berdua lengsir mesti memang daring. Bang cerik-ceriknya daring. Ci sing ngerti bilang semengang cang daring di kayu ambu di kenu daring. Sombong amat. Sing kan dong. Daring tuh maksudnya belajar game itu di jok kayu ambu. Pasti panggung sinyal lo. Sing yang semengang daring. Suasana lu kayu ambu kan kota-kota deh. Sing Suci ngir daring apa denger? daring cange ente dar nasi beguleng.